ekwazini atshela shawe gogo lo muntu esikhuluma ngaye ukhona la uke ngamuzwa nje wena ekhuluma osayi angikaze ngimuzwa ofuna ngiyamazi uphaphile ungadala ngikaze nje ngimuzwe nje ekhuluma kwathiwa yonke into ivuvukele kusuka nje emqaleni kuyanyuka ikhanda kukhulu kumele kuthiwe kungathi ngizobhasta ikhanda washo gogo sizeni manje ingane yami ingazihlanyele lapha ejele manje phela uma ujova u-16 mila uze ukwenza ukuthi ugcina usulala la hayi ngeke asibani phela umoya umishini ekristali kuba nolokhu kuba usuku ugubhi lwekristali ugubhitshwayo izobambela awubi strong crystal nje usungabambe kakhulu ubambekile kodwa hayi lokhu ubambe usuke ungayodwa ngabe manje ngisele ngimazi ube ungayodwa but you nearly died umixa iwunga necrystal but still usakwenza inkinga ngayibona noma ukuthi ukuyeke okukodwa kwakho kumele ngathini kumele unciphise indlela oyibhema ngayo mina senginciphisile indlela engibhema ngayo manje wangiphela impela because bengingayimix at all bengingayifuni lokhu emixini yiyo bengayifuni bengiyibhema nje yodwa ngiyipheka yodwa ngiyijova yodwa inonga ngiyijova yodwa bangikhuza-ke abantu ukuthi no angiyehlisi yabona since ngabona lokhu base ngiyehlise hayi nami ngabalalelayo yabo ngiyishintshe nendlela engiyibhema ngayo ngabalalelayo ngempela ayishintshe yo uma uyibhema yodwa inkinga omunye upesi nje amabhalansisi awashona nomunye siwusulana naye washona ngoba nabo bejova yodwa crystal amabhalansisi nabagwetshwa u-20 million amabhalansisi bagwetshwa nje u-20 million wonke yabo lapho beqa esibhedlela umalume basebemsikile udokotela bemsikile kanjela ufo khona kusuka la uza la esibeleni sakhe somfana uthe iyo ngangiqala ubona malume ukuthi umzimba womuntu like inyama ngaphakathi iqumbile like kangaka ileya yokusikile kuthela ubona ingaphakathi efake ibhandishi ikhulu thela awusho noSiya nje umabhalansi amazi gama lakhe ngempela ngicabanga ukuthi uSiya yakhe umabhalansisi umabhalansisi ngicabanga ukuthi uSiya lo abamaziyo la bamazi ngoshimula lapha uSiya sike saya esibhedlela enenkinga leno oyishoyo ngizama ukubheka isithombe kade inkinga eJunction ngicela uSiya ke yena wayesizwakala ngapha eKing Edward Wena angisina yena wa eJunction yena waphuma yabona awusho lo hayi ke lona kusiyana ngiyambona lo hayi ke lo naye kodwa ufaka ibhandishi njengalo umsholo naye befaka ibhandishi bisandabona nje naye ufaka ibhandishi ngiyabona nje kodwa bafowethu niyaqhubeka nibabona benje yo mina ke nje kusami ngabe abonje mina hayi mina ngalimazwa kakhulu ngoba ngangisolo umunye usisi khona umunye usisi ngingimtholile naye wasisonke la kulabantu laba sithele imjobo yabo bezizwana naye ubehluko sami wangizamela imetadone khona wasisonke ngisemetadone vele iphuza khona wasisonke inkinga manje laphayana kude noma ungayibhalisela imetadone yakhona ubuyiphuza ukude sikusuka la siye khona ngcono kusasa bayathola indlela yokusidilivela ekuseni bayeza bazosiphuzisa imetadone ngoba beliphuza kanye beliphuze ngakusasa futhi kanjalo ngolesihlanu kwanikezana amadozi yabo lonto kusuza uphuza ngolesihlanu gqibele isonto manje kukude malume empilo hayi bathi yona indlela abakuthesta ngayo ukuthi usuke ngempela usufuna ukukhwitha bathi yona indlela abakuthesta ngayo le ukuthi usufuna ukuyeka ukuthi usuke la uyele yona test yakho phela yo ukuthi ngaka
ngeke bushoshela ngabantu abantu sibaze bamumva nje ngala abaningi sebehlala ngakhona. Izolo ngikunqamule usakhuluma ngomama owayefutha amabhelundi angazi ingane yakamakhelwane. Yeah. Uma wayefutha amabhelundi futhi ingane. Yeah. Ukuthi zidlale ngamabhelundi bona ingane nje kahle. Yeah. Susi ngemistake yabo leyo nto. Lindo wasekhaya aqhomise ibhelundi lengane yesindi yabo leyo nto usanele yabo ingane. Yeah. Ingane zonke lezi bebe. Ngephusa liqhume lasanele liqhumela kulindo wasekhaya ibhelundi. Susi ikhaya ingane le usanele khaya izibhadi pelotelabe ikhaya bona uma phuma kusini uzalana bona ulinto yena idala ngibona yini uzalana into senzani ingane sama ukumpelunze lakhe yabona into engaze nesiyakhala bo yes nayisona uma ngisanele waza buya nayo impelunze waza sanele akhala ngitshela yakhala yakubo boya abonje uma nje basisahleni nje phasi nje siyezwe sindi balo sayinganyami selani nganyami nomtshalo ayibona ngiyatshela iphuma yanyuka lapho yezikhaya ngiyakayisela ngedwa lengane ngizishonga mina singasakho umuntu asibe yinyumba hayibo ngesizwe abusisi sukuma sisamukela ekhaya masi sala phansi nje yazi asefike la lapho mina ngisahlanywe ma sengipise ngasusela yes asangishonga mina singasakho sibe yinyumba baze wafika egcekeni amanozi nginyamale amanozi ngicela usiphume yabo ingane zakho shayingane aphume ma asima uma unamalimi wenze njani yabona waqhamuza ukhama umsindo le usithetha yabo ukuzinyumba wenzakalani phela bayicabangela kodwa ukuthi ukhulele kodwa yonke leyo nto ingakho lesimethele sahlala sathuna ngoba phela seqale ukuthi yiphi le mpempe le impempe lezayo uzongisa ngempempe usingempempe mina bona ngalathi iqhomisa ibhelundi lenganyama habe ibhelundi lengane yakho yawazi namabhelundi awamane nesitolo hayibo sisi ibhelundi lengane yakho hayi amabhelundi imali yami usibhelundi lengane yakho usubona manje nami ngizengicela ngikhuluma kabuhlungu yabona into ngokuthi ingane nje iqhomise kuqhuma ibhelundi layo isiyakhalisa kuwena manje usuyahlanya awucabangi ngani ukuthi ibhelundi vele yenzelwe khona le bhelundi ingane yabo liqhume ngephusi wena uthi ibhelundi lengane yakho isuke nalo lapha yakini yanyuka nalo ezana la ibhelundi leli lafike laqhuma la yabona ngosi hayi yabona nje yena nje ulwa nasi empeleni hayi musa lokho ungitshela ngokuthi amabhelundi ngoba la kathengona yabona into tshela ingane zakho lezi nyumba zakho zizale nazo suke phuma samusekhaya qala samngeke asiyini lokho bizweni bizana nasine nyumba ngoba phela khona indaba yebhelundi la yezwe lonto amabhelundi ala ekhaya uqala nalawo wakhulumelayo yezwe lonto uzoba ngumsindo nje ingane bibizo ukuqala ingane kuthiwa yizizwe sasiyini ibhelundi yezwe lonto yakhala lundasa wakho lo ubiza ngundasa plazi ingumkhabi khandi khulu imbi njengana sinje ngazinga sitopia yezwe sundasi nganyami bamtala khale ke la ngamabiza ngundasa ibiza ngundasa nganyami ibiza ngundasa nganyami nje sibenjani ngani injani okay injani manje ingane angisubana nje ngalokho phezulu yayeqa ingane yalalo incane lesizwa ingane sengazisiba umntasanda sinje yo mama mntana ibambisa isisu uma ngasikhothi siyenzeka ke swing manje ngoba sisu asihlale phansi nifuna ukubulala ingane yami nifuna ukubulala ingane yami ngihlekeni lapho mama yiphinsini mina ufuna ukuthi sikuze kukhishwe ibhelundi kunikwe ingane ibhelundi asingeke sengisuye amagcelo lekhaya ngakanika ingane yami ibhelundi layo simayibo phela amabhelundi imali yami lawo
Hawu wena uyacela noma kanjani vele naye kusithi ngasuka ibhayipholi uma walezingane kancane yabona yonke lesi zwayo mhlawumbe wayimisa kangaka nomuntu emisisa nje angazi wena ngqondo yini kusho ngamisisana nomuntu umbona ukuthi vele ibhayipholi yabona yonke umisisa ingane lenje esiswini kwethu yesiswini yenje bese sawundasa naye isaqukula isancibele ngakaleki yabona nje bese masikube lo ndasa lo mase yabona nje hey inkinga shame yabona yonke bese angipasi khona undasa ngala unomona wakhe mephesi lo muntu emncelisa yonke lento nondasa uzofuna uqukula yabona nje uma uyinyova demo kuba akekho omlekelelayo engane zakhe vele singaze kubuleza amantombazane esekhulile zosisi bakhe azingeni nje indaba zontasa bakhe inhlobo uzigonela yena nje ingane zakhe akakwazi kuya ndawo nje luseluthweni abamfuni noba bengane yakhe yabona yonke ngoba ngane kuzasizwe nje ithini ekhaya yabona yonke kusini efikile fika angena lapha endleleni esekhaya simbona ahlala lapha etsheni masecela ukushonela ingane yobizela uSindi ngempela kuyaziwa nje ukuthi mefika ingane esekhaya izobiza uSindi sebizwa ubaba uNdasa yayizwa lento hawu baba uNdasa inkosi yami ngawayi-right ngoba ingane zakhe simo ubezondla nje ingane zakhe ubeyithanda ingane zakhe yabona yonke uyena kuSindi vele ngasathandana naye kodwa still efika ngokuthi phela uthwele ingane yakhe nalezi ezinye ingane yabo kanti le esiswini kwangasiyona yalo mfethu yabona mfethu wazi ukuthi yakhe kanti akuyona yakhe lesiswini yabona yonke uma wagcina nikezileke ibhelunde yabona ingane seqamba makusemukhanda isitolo sosu seshayiwe naye isisu sekhala ngesisu singathi ushayiwe mhlawumbe kuliwe yabona yonke kanti vele wayesesikelwa wasikwe ekhaya egcekeni ngalelo langa yabo kanti unyuka nje vele suthi iy'nhlungu kade ezizwe ey'bamba yabo ubangalo msindo uyanyuka nje vele uyasikwa akasho nakubo yabona yonke ngoba sezifika lapha ekhaya nje ihlala phansi ikhalisa ngesisu sifuna ukubulalela ingane yami yabona yonke singayikho leyo nto ihlala phansi yabona yonke ukhulumela amabhelundi ami yabona yonke imali yami yini Sindi inkinga yakho ongakwazi ukukhuluma nabantu bonke nomuntu ufuna njalo uzugcina bona usushawa njalo bese uhlezi ushawa ngey'mpama nangane ngenxa yalesi sisu sakho yabona yonke abantu abakucabangeli nje wena usikhulelwe yabona yonke kodwa bakushaye ngane ngalo mlomo wakho awukwazi ukukhuluma into e-right uphila into e-right emlomeni wakho ngoba nesani wasekhaya nje bana mayisemambe kanje ngento yokulunga behle phansi engamqinisile kodwa ngisibhebheke isibambile sesi simanoze ingane yakho ngasi inkulu into azoyenza masengihleli phansi lapho nesisu ingane yakho manoze ingane yakho ingithethele inini zamanoze yabo malobi singikhulele manoze ngala ingane yakho ngala ngibambile noni ngala esamke ngala misiswe yimina yinoni misiswe yimina nabondasa lapho ngisithi thina siyinyumba sirazi sina siyinyumba singalokhu sizalo tetete kanje sithi ingane soyihluphekisa njenganawe buka nje ingane ihlupheka kanjani namafinyila ngale iyakhala phela incelisa ayiboka usenkingeni enjani naye nalesi eswini mhlawumbe ilambile nayo kumele u-asinde hayibo shame Amanda yini umuntu omayibhemile lunywe yikhala kusuke kwenzakalani angisemakhaleni kuney'boya ngithiya nala eney'boya khona la inoboya khona nje umasi uzokuzana ngokulume nanani-ke masengcolile lawo phela amakhala yabo ikhala liyafana ngathi ngingacishe ngisho selafana nendlebe ikhala mina ngibone kanjalo ngoba nendlebe masengcolile iyaluma yabo abanye bake baluleke ikhala uthothu ney'boya mhlawumbe inhlobo ney'boya ngempela emakhaleni sekomile phakathi uyabona sengigcolile ney'ntuli angisiza lapha emasikani ziyangena emakhaleni uyabona sekumnyama lemakhaleni kunamagqomgqomo amnyama uzuthi mhlawumbe ngathi uney'londa umuntu noma ini ngibone ngathi uqweqelwe yilonda phasi kanti cha amafinyila kade imbundelana lapha
imbundilana phakathi yabo ome yelokhu ngikuza amanye ahlale nalawa amanye engawakhiphi imbundilana ome masigcina senzani sekulume iboyeni yabononto sifaka umunwe lapho siyalwaye siyana abanye abantu abazi baphuma igazi umuntu omunye nazi baphuma igazi khona lezi zinto zasekhaleni inyama lezi zasekhaleni zindalo nje eyila phakathi la yabona khona abanye-ke kulaba ababhemethiki sokuthi umuntu usephethe nge-sticks omunye ngidlokoza ngensimbi leyo uku-scratch ipayipi le-rock yabo insimbi uphethe isibuko ilokhuza ngayo mawusithi uyabuka ukuthi yini into ayikhiphayo ngoba seziphuma igazi inye ahleni kunento la phakathi amandla uzoyibona uzoyibuka ngisi mengibuka ngisi bese akho inyama la akho lutho la kunalokho wena bese uyilimaza inyama leyakhona ekhaleni elapha yayizwa lonto wenuzwa ngazo usudoti because mayithinta uyizwa susiyanyakaza ube ngathi ibuyele emuva aseyilento ngiyayizwa manje singayidoti ayifuni uphuma ibuyele emuva yabona inyama yakhona isize yasikeka ihliphuka kanje ngoba iyayibalekela lento leyo idonsa ngayo yabo ithambe kakhulu noma usuyayipithiza iyayiphuthukela yona yabona iphuma ishona ingesithi ishona le kanti ayihambi ime endaweni eyodwa sephuma igazi lapho yezwa usefaka isisho izibombe sisakhiphi aphinde abuke ubona yona lento le hayi inqwaba nje manje ngikhuluma abavuvukela amakhala nabaneyilonda laphakathi bazobuhlungana umuntu bayihliphula lezi inyama lezi zala ngaphakathi eyilapha umuntu ayibizi ngensimbi leyo elokhuzana yokustress aze ayihlephule leyo nyama leyo ngisho ngisuke kushiwa kuyafiwa mohliphula le nyama lezi nyama bayihliphulayo lezi ngabe bayafa labafethu ngabe inqwaba efayo ngoba hayi mfana hayi we-amu wakhishwa yena amazinyo yami khona lento lethiwa amazinyo abantu abadala mina ngangazi-ke ukuthi nginamazinyo abantu abadala ekhaya ngingakazi nje bangitshele ngaleyo nto manje futhi ngizoboshwa yabo uma ngiboshwa ngitshele ngiphathwe amazinyo angiphatha nje kanye namazinyo lawo yabona angiphatha amazinyo ihlala ngasakwazi ukudla ngakwazi ukwenzana amazinyo futhi ngagcina ayakhishwa-ke amazinyo ekusheli yabona akhishwe emithambiye so ngihamba nami ngabhalisela-ke namkhipha amazinyo yabona yonto ngihamba mina ngokhipha amazinyo abakhishwa semtheni namazinyo lawo ala ngingakhishwe lodwa ngalilanga ngaphinda futhi ngibuye futhi ngomunye lesine ngizokhipha lelanga la yo ngasi ngitshata ukuthi ngingakakhiphi lelanga la yo yabo sebudinga lelanga ngikhiphile izinyo lelanga la labantu abadala sabuya nje emizampini sabuya ngisho warranty abawu-3 abasala bangawakhiphanga ngicabanga amazinyo ngenxa yami yokukhipha izinyo leli kuthiwa ngami dane nje ngasihlanya kwangathi singihambelwa ingqondo ngacishe ngasihlanya ngihlanyethele ngenxa yokukhipha leli zinyo leli baze basize elewethele uwarranty bengusesafonele ekhaya amtshela ugogo ngoba wayesaphila ngisho amtshela ugogo sawubone kakhulu amadlozi adiniwe ukhiphile izinyo lonke abantu abadala lelo zinyo lelo fanele lithathwe lilandwe lapho bese saphela ikholi sakhona lithathwe uze nalo uthathe ulifake entweni la uzosisela khona impepho uyena ugogo wayesechazela uwarranteni ukuthi akenze njani uwarrantembe wahamba wayothenga impepho wabuya nayo impepho wayifaka entweni zami into eyinsimbi nganingithela noma yini wabuya naleyo nto wabeka impepho wabeka nezinyo yabona leyo nto futhi ugogo wayemtshelile ukuthi asinge noma ne-aphula nebhanana ne-orange yabo wabuya lapho intemba wabeka la ngangasaboni mina ngisemehlweni sengivuvukele ngivalekile amehlo ngci sengizwa nje ngayo nje intemba emikhulu ngivukele yabo ungathi usubona ukuvukala lokho ngathi ugcwele amanzi ebusweni lokho ukuvukala lokho ngingasazi yezwa lapho intemba yamtshela ugogo ukuthi lo muntu lo akasazi
ngivukele yonke into umlomo kwasani ayizonto sengumuntu nje ngimthanda ngifakwe into kanje ngasiyipayipi lento kanje ukuzwana ukuthi iyona ngasengidla ngayona eParis simfuza ngayo lento le iyona into engizisayo ngoba ukugwina nje ngingakwazi emona nje pushiwe lento pushiwe ilayo ukuthi bephusha ukudla kuyangenela kuyehla ngokuba ngcono masekula uma ngangikwazi ukugcina ngigwine ngikwazi ukwehlisa ngigwine ngikwazi ukwehlisa angishisela impepho-ke uNtembe ngamtshela ugogo amchazela ukuthi ayena kothina yabona yonke lapho uNtembe noma mengikhuluma ngayo usindisiwe umama usindisiwe ngakholela nhlobo kulezi zinto lezi kodwa wangisiza-ke wangenzela-ke ungishisela impepho lapho uvulile ifoni ugogo ukhuluma kwi-loudspeaker uyena omchazelayo ugogo ukuthi akenze njani enze kanjani yabona umuntu lapho mina ngihleli ngisula ngikwazi ukukhuluma lapho ugogo lokhu ebuzile ukuthi yena kanti ukhuluma akakwazi yini antshelishawe gogo lo muntu esikhuluma ngayo ukhona la uke wamuzwa nje wena ekhuluma yabona wathi hayi angikaze ngimuzwa ngifuna ngiyamazi uphaphile wadala angikaze nje ngimuzwa nje ekhuluma kwathiwa yonke into ivuvukele kusuka nje emqaleni kuyanyuka ikhanda kukhulu kumele kuthiwe kungathi ngizobhasta ikhanda washo ugogo usizele manje ingane yami ingazihlanyele lapha ejele ngoba ngamdala sihlanye stress ahlanye lapha ejele hayi wakubiza ngamadlozi-ke wayisho lento eshiwo ugogo semde wamtshela futhi ugogo wathi masuqedile-ke hhayi-ke siyaxolisa ngobungambungambo obukhona kwamakhelwane bayadrilla sode sihambile siyocela ukuthi bethu kusehlisela kancane kodwa into abayishoyo bathi 10 to 15 minutes bazobe sebeqedile ukudrilla mhlawumbe sizolokhu siphinde siphazamiseka ningabe senithuka nimangala ukuthi ubani lobu bungambungambo ya sigcine ngumama uNtembe kuyena oyakhuluma nocingo ugogo ebuza ukuthi lo muntu yena akasakwazi ukukhuluma mina nje kumele ngimenzele lento because ngiyakwazi ukuyikhulumela yena so siyamtshela ugogo ukuthi-ke siyamcela-ke nasemazozini uchaza ukuthi empeleni yena ngeke akwazi ukuyikhulumela njengoba yale nkinga leyanayo yabo kodwa-ke uyena ukhulumayo hayi ukuthi mina uyena lo ukhulumayo nani yabo leyo nto hayi mina base yakhuluma-ke kuNtembe bacela ukuthi uyacela amandla uyaxolisa yabo ukuthi enzinto kanje ubengazi ukuthi yena leli zina likhiphile alikhishwe ubengakwazi lokhu ekhaya bengakaze bamchazela abadala yabo leyo nto uyaxolisa ngokwenza iphutha lokukhipha leli zino leli yabo ekuwena okade uboshelweni ngakade ngiboshelwe shoplifting awusithatha usichazele nje ukuboshwa kwakho ugaxela kanjani kwenze njani bengathi ngiphatha nge-shoplifting nje mina ya siyakhumbula ukuthi kwakusho i-episode yandulela le so njengawulwethi lola ewulisi ulwethi lomthwathi lo ku-Smith Street ngiyawubona bengitshetsha bona-ke lo negesi ngala nelinye liphume ngale uphumele ngale bengitshela utshetsha khona-ke ngithola isitapeni nginamabhaya besenginanamabhaya yabo leyo nto yahlapha ubuwenza nje omalini obani abahlalayo phela bengenza yabo nami bengatshotshi izinto zemali encane bengibuka ama-price izinto bengingayitshotshi nje into e-100 rand yabo noma ya-150 bengifuna uqala kwizinto zo-300 yabo leyo nto 300 ngiyanyuka 400 for something 5 kodwa kulezi zey'ngane nalezi zabantu abanganganami yabo lezi zey'ngane enganganami yilezi ey'qala for something 5 yabo leyo nto yes kusa ngitshotha into eyodwa uma ngitshotha iskipa lokwe isicasula yabo leyo nto ngitshotha nje isethi yonke uphuma njani izinto ey'ngaka yazi babenganaki kuleyo lwethu angazi noma nje babesanda kuvula noma babengasanda kuvula kodwa nje ngaleso sikhathi babenganaki yabo leyo nto bakhalisa babengasisesi isikhwama the time
somuntu yabona noma besise isikhwama sakho nje wawuthi uzivule kanje esikweni singasi nje ikhathalele nanento enzayo nje ngafuni nje bese ngihamba ngalokhu uyihambele yabo usebenzi ngoba isinda nje izona lezinguli ezekhaya ezinhle kuwukuthi kuphela akunakekile ngoba nami ngisuke sengifake into yami ngaphezulu engisuke ngibekile kanje ngisiphume kanjani babengakayifaki lento lesikhalayo moputiti engakabibikho lonto yo ngiphuma wena naye lapho lesamanda ngifuna amabhuthi ngifuna nani ngizohamba ngiyobuya lapho njengoba kunjalo ngingena ngala kuleli gate leli kodwa mase ngiphuma ngaleli lapho ngemuva njalo samsanje ngingene ngale ngemuva ngiphume ngaleli la ngaphambili yami yongangidla imali lapha mhlawumbe nje sisentapito ya 300 mina ngidayisa 150 half price into ya 450 kanje yabona mhlawumbe 480 bani yabona emapha yami ngiqabangelayo mhlawumbe ngise okay 480 noma ngithi ayesi 220 yabona 220 angihlanyuki ngitshela istori hayi angingengani futhi angingengani ngingafuni ukhipha nemali ngishoyo ngiqoqa into zami nje mina kuphela ngiyahamba yabona uzongimemeza sibothi ngihamba ngempela okay buya woza nawo lo 2020 bese la ngiyashesha la bese ngingafuni ukhipha le mali ngishoyo ngase ngicabangela uyayibona iprice isini awukasibu ngisithwala 200 uyayibona isi 480 ngisilisa 220 ngicabanga wena nje imali nje yami nje ukhuza imali engishiya nayo la noma ufuna ngicela sengisilisa ke u280 izolo base kancane bobethu haya bengimi kunesile isitolo futhi ebese ngicathula nje zonke zami isitolo sengubele senatshela manje kodwa isitolo sakhe siphuwa ngane asinazo izinto ezinhle yabona ukuthi ziyengane yabona noma zikhona kodwa nje azikho izinto bese zeyitolo lezi uthumetho alchemist yabona yonke manje mntana ngitsheleke nasimina ngifuna ngisela amaphepha sokuzengane qala kwenyubhoni yabo kanyuka kusi isimile asiyesi awu ngasengidla ngaye ke lo abonje plus iqosuke sengane encane ziyabiza ezinye lapha kawulwethu ubona isiqasuke sengane isiqasuke into encane ngake ibhalo 150 seyibo ibhathi noma yini hayibo isiqasuke sengane isincane nje isibhalo 150 hayibo ngabe badithekile la angeke ube price lebe kufanele kulesi siqasuke yabona mhlawumbe isicathulo befanele iprice ingene kusona esasekulisa hayibo ngisayibongeke ngisho ngoba kwakuyena lo muntu engimdayisela naye babuya sengeke ama-price amangaka iy'cathulo zey'ngane yabona sisi 150 isicathulo bese hayibo uzasibuka yingane le yabo yona esingasaphasa yabo lezi ngihlobo singasiyahlala vele iyagaqa isicathulo singane engako sibhalwe 150 ngomuza ngeke ngidlala imali lapho yabo nje izicathulo zo150 ngibuye nazo angangakhulumi nje ngibuye ngifike umuntu ngisinazi bese namaphepha asuka bese asinanga ngisa15 iprice malini yabo 150 nje zonke ngibibona manje mina amanda ngizofuna malini waphala izicathulo zo15 nje iziso 150 yabo amanda bese qala ngilimazi bese ngisingabingaza kanjani manje yebo itori ngizone ngayifuna siqala nje sositori ngingabingaza kanjani nawe ucabange nje ukuthi mhlawumbe ngizothini ngoba zo15 ziso 150 angise ama price awuyicabangele nje na ukuthi yibiki price awuyikhume la kuyiyona ngempela ongicabangela kuyona athi manje 50 rand sabe ngibe ngisukuma sometimes ngikuqothule zami ifashionini ngikuqothule zami asa amandla bowe sebengibamba uyaqoqa wena yabona you don't know what you want yabona you don't know what you want to say mina bese so leave me alone because there's so many buyers I have
yabona into abangebaze bamhlanyele into ngitshela yona yabona so okay how much ngithi 100 rand yes ngiphulela u50 rand la kulo 150 rand so oh please man please you know this is my shop I'm just starting it's no it's your shop you're just starting no mina bese babies yes I have children I'm renting now and I'm smoking please 100 rand a pair take it or leave it I saw all of them 15 is in the years all of them 15 oh 1,000 if you don't have it all now it's fine don't be stupid give me half I'm not saying give me all of it now because I know very good you cannot have that so much money now in the morning just give me half and then another half you will tell me when I must come and take it yabona kule mali le cause ngisusimbaleka 1,500 no give me 500 and when shit is no 500 ngishwela kablo give me 1,000 sell 500 I some place I'm let me give you 5 and then no give me 1,500 I'm gonna take it tomorrow not today tomorrow I said, okay, tomorrow see. Usazophuma nomuntu oboleka imali abanye othuma bakhe bamanatshela enyanga. Kodwa bamnike anginike imali yami. Sesingiphethe 1,000 lapho. Sengiqhamuka sengihleka kahle lapho. Ngiyongena lapha ngiyakalenike manje. Ngase ngaziwa kale zazaziwa ki-tracker zakhona. Ukuthi hayi maqhamuka usibanibani. Hayi, siwezi uphenduka amatafula ngempela uqhamuka usibanibani. Bayanayinayina-ke abantu abadayisa ama-drugs yabazi simeqhamuka kuthiwa nayibhoza yala ekhaya ngiyibhoza ngoba lapho ngiphethe imali manje kodwa uma ngingenamali ngisuke ngasiyona ibhoza ngisuke nje ngiyikhaslabhanana nje yabona yonto ngisuke nje ngingabizwa ngebhoza uma ngisuka la ngikhala ngisingisho arosto ngiyaphoqaleka ngizele ngingake ngakhala ngokuqaleka siba hey nasi ngisama yabona ngifika amaphoyisa nje esigila nje amaphoyisa sasela yonke into ngoba phela sengifikile ngisuphekile namhlanje ngizocela ukuthi bangikweletele drugs yabona nje yabona nje bhoza bese ngishubile kubi ngifika amaphoyisa sasela nathi beqamba mangawomile amake into engekho ngoba nje bengafuni ukumsiza umuntu yabona yonke umuntu uboshwa nini kanjani-ke kulo mshikashika ngiboshwa khona phela kaWoolworths ngiyabanza suthi vele kade ngibonile security yabona yonke kwikhamera yabo amakhamera akhona laphaya ukuthi suthi labantu abahlala kumakhamera bekabantu abanganaki besho yabo bona bazuthi nje angazi uyasisi mina noma ngizifundile noma bengafundanga wangitshela nje yabona yonke wehlula ukufunda amanye amagama abhalwe kwinto kwi-TV yabona yonke wengakwazi wengafundile at all uyasisi ngoba ngisiphepha leli kumele ngisendise lona libhaliwe ukuthi libhaliwe uthiye bani yabona yonke kufanele aqala ngifundele yena yabona yonke usisi uyobhidilisa usisi abantu abhidilise yabona yonke ngize kube yimina ngicela ukuthi ngiyifundele mina ngokuthi ungifundele wena bengilanda-ke singibanjiwe ngibhizi ngiyaqoqa lapho manje manginakile futhi ngelalanga angithi phela ngisuke ngigeqa isikhwama ngithi ngiyahamba ngabe ngiyibuka izinto njengomuntu ozothenga ngiyibuka kuba-price yabuka kanti mina ngisuke ngiyibuka ubustrong ibala yabuthi how strong is this? Izoyilasta nje ingane lento yabo nje yabona silapha esikhwameni ngase ngifaka amaphepha amangaki awu-8 esikhwameni ngo-150 laba aba-8 isebenza esikhwameni sami yizo leyo nto yabona i-security lelathi ngathi sengibanjiwe lapha ngabona ngokuthi ama-security abe-2 noma eqhelelene kanje yabona yonke but lesifazane nje lezi lafika kumina impela
yize loo nto kodwa lizanga kumina ngilimi kwezinye iy'ngubo laphana ney'casula yabo lokhu lingilungisisa lona ngingabamba ukuthi ayingeke something is wrong ngiyaqala mina ukuthi mengizela ngila kube khona isiguli sesifazane izungeza lize la hayi ngeke something is wrong sekufuna ukugabha-ke manje sengifuna ukukhipha lesi casula esikhwameni sengibambile ukuthi yabo la sengibanjiwe ukuthi ngiyasontsha kufanele ngize sure sicasule lesikhwameni manje ngiyayikhipha faster manje ngingangazi kanjani nangu nalo la yezwa ula yizwe loo nto vele uzogada kona lokho ukuthi nje kungabi bikho into engizoyikhipha esikhwameni sengitshontshiwe ngoba nangisebetshele lempela ngi-over ukuthi kukhona sekulayishile esikhwameni nimgade angakukhiphi yo ngiba sasesikhwama ngesilisi ngaphambili ngisikhiphe isikhwama kanje ngifuna usibamba ngaphambili uzenze ukwazi ukukhipha ngisi lo sisinje kanankinga kakhuluma uzoqhamuka azi ngibhekele aqhamuka ame azi abuke mina ngibelele futhi sawubona sisi selikile lapho yebo awusiza udingi lapho ngingayisiza ngidingi okay hayi uma udinga usiza usho ngibosho ngikhuleka singizosho yabona nto ngisho singimuve kancane ngisuke la ngibuze ukulandela indlu ngizele ngisuke la ngiseqasulweni ngiye ngasengubeni zazi ngane kube ncane yabona nto ngiba ngempela ngimuva ngisisheshe fast yabona ngizwe sengisamile nali le ndoda ndoda-ke lize stress nje kumina lokhu ishonele nale lize kumina lanto sabona siyebo urayisi ngisiyebo ngirayisi aseshesheshe urayisi ngithi hawu bhuti wami yazi ukuthi phela manje uyangiharasa phela manje sesitolo la ungabe sengizongibuza ukuthi shesheshe ngirayisi kanti khona into engiyenzalekile yini asi hayi cha sisama yikho ukuthi nje ngisiwa nje imene nje bese ngicela ngicela manje lapha kwi-staff room yo ini bhuti hayi cha imene nje siwa ngicela nje kwi-staff room yabona asiyebonayo ikhamera amakhamera akhona lapho wabonakali yini ukuthi ikhamera le into nje uyibhola esempezi yini into ibhola lapha phezulu yabo idongweni ayibonakali lento ukuthi bese ikhamera ngazitshela ukuthi amaglobe agesi yabona nto amaglobe agesi space indlela angabonakali ngakhona lento hawu athi nje kwi-staff room akhona ukuthi khona lanje akhombe ngathi ukhombe indawo eseduzane ngaze sazophuma sisi yabona-ke lapha kawulwethu mosuye uyibangela itanyana e-staff room sakhona ngingakwazi nje ukuyikhipha izinto zami lezi lesikhwameni ngiyigabhe yabona lento bengaboni nabo manje inkinga-ke yini la intombazane uhambe emva kwami usemva kwami yabona welusiwe mina ngiphana nendawo manje kwe-security lendoda naleli sifazane ngifuna ukugabha lezi zinto ngoba sihamba manje phela ngibe e-staff room manje yabona kumanager angazi ngizoyikhipha kanjani lezi zinto esikhwameni sengicabanga ngisho ukuthi isikhwama ngisilahle ngasona yabona nto ngcono basilande bona ukuthi bayithole kumina yabona nto ngone kuthiwa izinto isikhwama sakho lesi amanda mkhwanazi into zakho lezi esikhwameni isikhwama silahleleni ngisilahlisa ukuthi bese ngibanjiwe sengitshontshiwe ngidalahleke namasikuthi ngidalisiwa ngiyadelela ngiyabonga ngiyadelela uma ngiphendula ngithi ngiyinto edelelayo lapho ukuthi ngithi ngicabangele ukusilahle isikhwama sami ngoba lapho ngibona ukuthi sengibanjiwe wasiwa yini leyo nto leyo silahlelani isikhwama yabona ngikusasidingeni isikhwama esifresh kanje sihle kanje ngithanda usilahle nje wena isikhwama ngisisihlasiswa nami ukusaba phela ngumuntu ngisana ukusaba ngisakhombisa ukuthi ukusaba nginakho yabona awu malume ngitshela ukuthi kwaqale kwaliwa before mina ngiyongena kulo mnyango lo walapha e-staff room
ngabona usebo lami ingane iqala la angibashikishise nje iqala labantu laba ngamedala nje nami ngiyenzisimo yabona ngibona ungabisilima mina hayi ngitane ngisuke ngime yabona lonto ngiyeze lo phambili security lehamba ngizingena ndlela ngitane ngime security ngemuva intombazane siyini Melani ubeka hamba sisi uphese network ipili intombazane ngesandla ngisi yabo angiphuse ngayo idokipili angize ngijokoze ngedokipili ngitane ngiphele ngiswenzani phezulu wenzani ngijokozelani kanje ngedokipili izinto yazi ukuthi kanjani mase ngishashela kwena nami ngizwise yabo lonto into ngizwisa yona yabo sebo wenzani mncane kabi uyagoloza yini uyalwa yini uyatshotshwa phela futhi uzosilwisa la esitoreni sethu sebo isitolo sakho sisesi isitolo somlungu lesekusweni isitolo sakho ubona ngisuke ngidokozelani mina ngenduku uyazi nawe ukuthi kuyicala lento yenzayo ngidokozelani ngenduku asi ngiyaxolisa ukudloza ngenduku ngicela uqhubeke uhambe ngisi mina ngifune ngize ngikwazi asusuke ngiqabula kabuhlungu la ehlombe ufuna ungixabula ahambe nami kanje ngimethele ngisiphebeze isandla sakhe yizo lonto ngimfishane kancane kulosisi ngoba le nto bese kuba yinto ngisekumamfishane ngimethane nami mina ngitele ngimxabunelana-ke mina-ke straight yabona asayibona ingane bo amedala akhumulisa agezi amazakisi abamakhulu lawa abhalwe security ayikhumulisa agezi akhe emnyama ayibise phansi no-over nawo uphose phezu kwezakhezi asinayo ingane ngilwisa bo iyalwa phela lengane ilwela ukuthi ngiyayibuza ngisephendule nge-security nje lesilisa yabona yonto lize ngisegijima yini kwenzenjani sinayo ingane ngiswela kabo ifuna ukulwa nami ngimbambile ngixabunile lapho sengiyayikhalisa lapho ngisi yini ngingayena ngisuke ngisukumeza ngingiharasa ngitshela ukuthi ngitshontshile suba ukutshela ukuthi ngitshontshile ngisivele ngibona ukuthi ngitshontshile ngoba nakho ngiyangifakela lapho kuyitafula ngiyokwenzani lapho kuyitafula mina endaweni bandani lapho mongena lapho esitafula ngobani isekhishini ilokhuzane inefriji lenyama yakhona iy'nkomo lezi esuke ingakalokhuzu usimongena nje nayo indawo ebandayo phakathi ibanda leyo nendlela yokuthi khona ngisho inkungu emhlophe lokhu ukukhombisa ukubanda lapha ngiyongeniswa lapho malume awemanje Yesu ngiyofakwa lapho ngiyohlaliswa nje la kule ndawo ebandayo imeneja yakafika ngisalindiswa yona ngilwe la emnyango malume kube ubhutubhutu nale ntombazane yesecurity nayo futhi ngilwa nayo ngeyibomu hayi ngoba ngiqondile umthetho wami ngifuna ukuthulula lezi icathulela esikhwameni ngiyalwa ngiyabhuduzela ngifuna ukuvula uzipho esikhwameni awe ma heyibo yabo nje ngifuna noma uvuleke noma uhafuke eglisi-ke kuzipho hayi nangempela ngizama ukuzivula isikhwama sivuleke futhi lokho kwavuleka khona kancane kulamapheya awu-8 kwaphuma amapheya amangaki kwaphuma amapheya awu-5 kwasela amapheya awu-3 ngase ngibonga kona lokho ukuthi kuphumile amapheya awu-5 kwasela awu-3 yizo lonto babone futhi amapheya icasulo zey'ngane sigijima la ngoba phela zike izinto zey'ngane ngalesi singakhona sasidlulela iy'nto enzayo abadala abakhulile abanganganawo osisteri omama yabo leyo nto iy'casulo zey'ngane ngalapha azikho yizo lonto hhayi bagcina sebesilamula-ke yabo leyo nto nami ngehlisa umoya ngoba nakho sengikhiphile nezinye iy'casulo sengakuyeka-ke manje ukulwa sisalindile yabo leyo nto hawu sisalindile wena manje ngisafuna ukulwa ngithi sengikhathele ngiyasarenda ngisafuni sengi-right yabona so hawu su-right mina ngakushayi ngakwenza ukuthi su-right ngithi hayi sisi wami angazi-ke uma usafuna ukuqhubeka wena ulwe nami ungalwa nami ungishaye but mina sengiqedile ngiyabonga angisafuni yabona nto siyayibo wena ngane wena uyajwayela wena ubhudubezisa umuntu omdala nje uyambhudubezisa nje yamahala nje kanje mulonto angikwazi ngisho nanokulwa ngithi angikwazi ukulwa mina angikwazi angaze ngilwe namuntu ngiyigwala kabukabi ingoba naye losisu sikangibamba wangixavuna nami ngathuka ukuthi uzongishaya yonke lonto
kwasiwa ngoba nje ngibhuduzisana nje phansi sombhuduzisa ungishonisa ngapho uphusane ngala hayibo wena kwadistroy kanje into encane kodwa umuntu ibhasikidi uhlala amabhola ey'ngane yabo amabhola la plastic sawela phezu kwayo loyothi bhuze amabhola agcwala yonke indawo ngaleso sikhathi mina ngiyatholula iy'cathulo ngala zithululeka lapho uphinde sisukume naye uyena wayesengibambe kakhulu-ke manje yabona nto mina ngisabuliswa yikona lokhu ukuthi uyena ongibambile olokhu engibambe ngithi engishonisa ngala lapho mina ngiyajabulani lapho ngiyakhipha iy'cathulo ngaleso sikhathi hawu zathi sengibuza awu sekusemaphela 3 ngisuke ngicehlela ngibaleka ngicehlela le ngizenze into angisafuni sengikhathele ngiyaxolisa wabuka hayibo nawa labantu sebengile yabo labantu bayabuka bona siwa yini nibukani labantu nibukana nje izosenga ngoba lenza isitolo kubekani nayo njengenza isitolo Bazala usikhotheni untombazane. Yebo angibonakali ke ngisemsikhotheni indlela engiclean yakhona yizo lonto siwa usikhotheni lo angeke lo akaphumi kubo lo akuyena umsoseni okusindo ngisi mina vele ngisikhotheni ngisuka kade vele ngisikhotheni indaba pho yabona siyabuka nje ingane ziphuqa kanjani buka lokhu ukuthi kanjani kuncane kanjani kodwa uyayinxusa kusikhotheni ngisangiyinqomi angiseliya nje ama-judgmental sengisheshela ngishoyo ukuthi mina ngusikhotheni nami ngivumela lokhu engishoyo yebo ngusikhotheni usikhotheni yasho usuyaxolisa bandla akakwazi ukulwa yizo lonto yikephi kanti inkinga lapho kwaze kwaqhamuka imeneja lapho liyayilindiwe yasimeneja ngiyekileni yasingene ngaphakathi sangena ngaphakathi ngivele esitafini lapha siqonde staff room imeneja yaseni icela ukuthi ngiqale ngihlaliswe laphaya ekubanda khona efrijini yalezi mbuzi zakhona ziyalenga lapho nesawukiwe la ziyalenga yabo iy'nyama lezi zakhona uma seyisikiwe phela ngeseseyisikiwe vele yabo seziredi isilaha sabo ziyalenga la iy'nyama uyabanda lapho kubandani lapho kuleyo mzuzu kubandani wasiwa ngimfakeni lapho nje noma 13 hours noma 30 minutes ngiyaswengisela laba bazi namina laba ngiphisa isikhwama sami esincane sesihlezisela khona ungayami phakathi khona ilasa khona ugwayi khona yonke into yizo hawu amanga bakhona amakhabela wesula phakathi ngendawo le ngimedane ngihlale kanje ngiphendukele ngakuyona lento leyolanto lapho ngihlale nje ngiphendukele ngakuyona ngisiyabona manje bangibona kahle manje yabo ngibona futhi beze begijima ngisuke ngisuka awulayisi ugwayi la akumele layisi ugwayi mengalayisi ugwayi ngazenzakalani ngisuke kushisa malume ugwayi yo ngabona nje ngivulise kuze ngingena nesicapha nengishusha ugwayi lulasa phansi ngicima kanje ngisiyabona ngani ufuna ukubulala abantu noma ufuna ukuyibulala wena kuqala ngento ufuna ukuzoyenza la ngithi ngoba ngiyasho nje ukuthi angiyenzanga lutho ngicela ngicethele ngikuthi ngihambe kwasiwa imeneja sengizokubiza ayinje imeneja yakhona ngempela sinikeke lapha ngendawo-ke sinyeke sisemasitepi sijike ngingali ofisi ngingali nje sesihleli khona lesecurity elilodwa size security leli ngileli elihlala kumakhamera le ngafica lapha phakathi la ngihlaliswe phansi siwa ngihlale phansi ngihlale phansi mina bhaqa siwa ngihlale esihlalweni mina ngidale ngisihlehlisa isihlalo ngihlale phansi bhaqa moloni siwahlale esihlalweni hhayi phansi bhaqa ngisi kantini phela kanti ezosebenza umlomo noma izinqa zami which one angisazi phela ukuthi ikuphi okuzokhuluma noma izinqa noma umlomo wami yabo kunani ukuthi ngihleli phansi ngezinqa zami yizona engathi ezizokhuluma yabona thiwa useyisebela ngani yabo libuze nje ukuthi usini yabo amchazele lo wendoda awazi ukuchaza no isenga usiwe kanje yabona yonke kanje yabo into encane ngaka yabo ngabe usi-answer iqedile awuyazi kodwa usabhiza usakhulumelana nezinto zomlungu ongamazi
yizo lento kuthiwa awukahle sisi funa zinathi manje sitshontshe isitolo sethu sivumelene ukuthi sintshontshe ngoba lapho ngizogijimisisa abantu abamnyama nabantu abamnyama asisebenzi kanjalo la nasi inkinga kubanje emholweni wethu uyabona yonke ukutshontsha kwakho sisi la nami kubanje emholweni wami yazi ngicela singadlanga lutho nengane zami nginqali imali le yizo lento emele ngikhiphe ngikhokhele ukuthi mina uhambe nayo ebuhlungu wami lento umuntu yabona nje bese manager nayo iyathi ngibuza imanager ukuthi Amanda, why are you stealing? Is this you hungry? Or maybe you just someone send you or khona uhamba naye yabona yonke ngithi mina no one send me because I'm not hungry mina yabona yonke ngidayise ukuthi ngikwazi ukuthola imali ukuthi ngikwazi ukuphilisa ingane yami nginengane yabona yonke ingane yami mina ngiphilisa ngayo imali yalezi zinto lezi yabo imali ngiyikhokhela ecrash ngayo imali yalezi zinto lezi yabona yonke yavuma lapha nje yabona into engishoyo ngithi that's all it yabona yonke please when you choose only the shop yabona yonke all of the shop here outside you choose this shop yabona yonke this is the shop that is gonna make you to feed your child and yourself. This is where you are wrong. Don't say this is the shop to feed me and my child. Sorry. Now you're talking not right. It's not right now what you're talking. At the end of the day, you're gonna say this, I'm rude. I'm gonna give you the words that I want to give you. You're gonna say I'm rude, and then maybe you're gonna end up telling your security to hit me. Let's just do this. If you're arresting me, please do it. Yeah, there's no time now to talk or what. Okay. But bafowethu siqalele ithukshutha sekugcwele lapha ngaphakathi since it's a co-working space so ngasakwazi ukuqhubeka sobuya soqhubeka kusasa ku part 3 no Amanda ngicabanga ukuthi uzonqamulela into eningi asho nokuthi waboshwa kanjani igama lami ngoprofessor Ngwamkhize Mdabu waphansi kaNongoma eSigodini Sabha umthetho asohlangothini lakaMandlakazi noqala ubenqanyo hlelo lethu le how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi ngaphansi kwesitebeli MPTV1 ucindezela subscribe button ucindezela ibheli join ne membership ukuze ukwazi ukuthi kulekeleleke abantu ngakho ke sengcenga